so ni kana panina ka ikatin ikai fagu boli umikani Christmas kumthar khusai camping lo ga hin dia kira anda phani ada kan dia pandu lo ada baca le camping khusai so kumthar iman to polo lo ga hin dia kan phani kumthar lo le Christmas lo le khusai program tusan mi aulo anjak dan aromehe dari ruang ada si jadi aroma tampilan ni lagi bakal mention belum itu biar lagi zaida si ada ho apa ulau sana yang hendak dan buang-buang daun kalau masih biar lagi punchen ni bakal kerana disiapkan nadu mi speaker akun tiga le nadu mi speaker ni thongtha chindika nai bum lai nadu lo mi ne chimlo fa dekha nadu mi a chimlo fa dekha bia ga na pha lo si sia chun chu zoom tu tia ta na nai ne se ha chu chu bia ga ga rat mi he pathian ne rai baka ala mi ga so be bia ga ga rat ti ka hin pathian bia kwe thang thara ala mi ga si hi na ta bo pa wa si sia chun ka sama na that lo so ma hin hai sing ni phung ai chum su ha ding na ba so ma na ta bai a sai lo so ma ba kha ti ka so ki khana thi ka ha bia ke na na ba ni he pathian thang thwa le pathian bia kwa le a rian kwan kwa kan ra ki khana ka si sia chun thong cha chim thak ka thak lo na ni hin bia ke rat na ra lo na he an kham re chum lai lo thong cha chim lo ban hin dia kena ala pending ke silo sana thong cha chim ni na ong khan deu pa ka silo we dia kena phak lo ni he zaida sila ya chun pathian biak le pathian thang thak ke dia kena kan kal hi ze ro ma si hi na ta ho ko lo cha si hi pun fian ta ka tu we dia kena kan lo ni he lai pathian thang thak ding la le pe na kit a bien pun ding la le chut pakati imong chan ding la ni se Rasulullah tu zaman ini minum pasara Allah, pasien dia pun mandi kecil mulai naik pasara dan nakin, pakul dan tiga makan pasara ni kan ada pasara alam benar, pakul dan nakin ada pasara ni cap tiga pasara ni kan pakai di taza berbe kan tinggal diri pasien ternak pada setika pakai ni bumi nun kan jong kah kan jampi cucu dia kan tadi sudah bersihkan nak ada sisa cun Christmas le thal le camping le cruise road dia kan apa di lalu action ting dia kan dalam pangkulang ini dia kan berarti mulai luar kan lalu thong dia sun cha nei dua ram itu dua ram ini sih dia kan berarti mudu nak Bekruah alam ini sih, soalnya beklai, nabi anak percaya beklai, nak thang cakran percaya beklai, nak nunin zoom tu nawan terkona hadin jam nun leceh nalai, biarkan kita lihat nih, mudu akan bawa, bekruah alam ini sih, paisana beklai, nak nunin lain thang cakran percaya beklai, biarkan percaya beklai, nak nun minat nak hari, minat dong san guna salai, minat bom dong tu, behel makan tiap masih, mula biarkan kan lalu ini, nampak nasihat ini kacan, sehingga orang pun fatih sama ni sejen, biarkan apa pulang ini, sempurna ini.